urabona ko turimo turabica bigacika ngaha mu Burundi buzima. Ubu Burundi buzima bumeze ngo kubera Rukundo TV. Ariko indyarya igiye kubashira hasi. Iki? Indyarya. N'umufakazi. Kazi kikubita hafi 35 mu inga canke mu minsi 3 mwebwe mukubita 7 mu mwaka mu kwezi umva mu nyene Fanny baranamweje niki bakanda kumwereza kwaza nk'umukinyi yakoze cyane none gutse mwebwe muko mwirate ko mwakoze cyane. Bula bakunza Buja Today TV reka nizere neza ko mumeze fresh aho mwerere hose amazina anje ni Deniston bende ya kamera turi kumwe na nyama uno musi ndikuvugana yani indero nyinshi cyane nicishije bugufi cyane kubera ko ndi kumwe na mama wanje wo muri filme umwanya ni sawa mama ni sawa meze neza mama ego nyene sinurinda kuvuga ngoma ngo wibwira abakozi ba Buja Today TV ko wari we wese ngo arakuwutse nyene ibintu nk'ivyo canke bikunze widondore ntari bima ma nitwa mazina yabyo nitwa Noneho Donata amazina ya filimi banyita Madudu mama cyakubimbi na Vandame urazi gutera imigere ego niyo mazina nk'abankina muri team ya Rukundo TV. Okay ma Anene gazi muramuzi w'inyakiyanga ari nka mama nyine muri Rukundo yani muri film yitwa Umwanya nico gituma nashaka kubwanuka cyane nyene ma dugora gasereka muri kaje twakinye muri rya film oya nagusavye ma sasa mbeta kubyikiro kigwebere wallahi ndishimisa kwanza gurana kuko nibwo bwa mbere kabisa duhuriye kuri ku kiganiro naravyifuza kenshi uri busy n'umwobo w'urukundo uko kuba umwobo w'urukundo wayakiriye gute kwanza yani biva no kungena abandi bantu bayakiriye bo tashimwe w'urukundo nayandikiriye neza se ni bampaye narayinezerewe cyane kuko nayikoze ku buryo ndumva nanje ubwange ndanezerewe urazi uko baguheza seni ukumva wapi uri muri kintu ukumva wapi ntubone biva niyo mugabijya Madudu nayikinye ehana nayikinye nk'igiheri kirimo kirajya umuntu ari igiheri kirimo kirakunye uwingize gatoya kiba gicize nakibona waje ngaho urandi duje none ndakubaze ikintu kimwe ma none wowe muri Rukundo TV nowe muntu ubukeka ko yo bakuruta gukina utagukina n'abahungu bose barimo ntawo nta numwe bisigura uvuye muri Rukundo TV cy'isambuka ntiyasambuka ko wabuze ikintu kinini buri wese afise kunakina burya buri wese afise umwanya we muri Rukundo TV uko twese kuko nje hari se ni y'ubumama ashaka kumya nkakina se nimeze kuko nje se ni zose muri Rukundo TV barazimpa nkazikina mama yo ntakina niko nyine utakina oya ambwire utokina se ni nimwe ntakina umutwisi nico gituma wari wowe wese nyine nyine uko mu w'urukundo arahantu nabonye umengo bari bagiye gutwara umuntu bamubosha ukuntu ushugire nyene iboro bya Vandame nyene komero byaciye biva rero none ndagucanga neza ugasigara umuntu umuntu ubwanka bugafata ugapfuka umuntu niko bimeze ndagucanga canga none kariyeri yawe uyibona hehe iki kariyeri yaje ndayibona hehe ayibona sinsobanukiwe ngiye ibyo ibintu ndi kumwe ngiye ntabyo akarere urumva cyari cyo akarere kariyeri oya sinzi cyari cyo vraiment kariyeri kariyeri nkuko urabona nkuko yitandukanye n'impano urabona kariyeri ni nkuko urabona yuko kuno uri kukina muri filme ukabukundwa ukafisa abafana benshi nyene niyo kariyeri yani niyo kariyeri yani igiye cyawe urimwo nyene cyo kubukina ama filme nyene ubintu bikagenda neza none wowe uriko kuyifatamwo gute kuba bashaka gukundwa n'abantu kuba ari nariya nyene giste nyene uri kuyifatamwo gute ndabyifataho cyangwa uvuga ati ndabyifata gute mbura kuri ndabyifatamo ko maze kuronka abafanzi nkabo ukagira iki burya biragoye ntubona ni ibintu bigoye cyane mbere urashobora kubyishimira ukavuga nge ndashaka gukina ngirigwe kugira umenyekane ngirike mugabo harimo ibibazo
harimo ibibazo cyane je birambabaza aha ngeze aha hari ikintu shawo cyangwa ibintu shawo nkafata bizaboneka gute mu bafanzi bizagenda gute mu bafanzi iki nkakireka mugabo ndagutera inkuru hirya y'ejo narababaye je kurira muri bisi imuzigeye ntura muri bisi ndanje ngera aho ndimo ndanyaruka mbura bajaje nurira muri bisi inshuti zanje nuriye muri bisi nabuze bajaje muri ahantu sere nyene warabuze bajaje cyangwa kurigisha kugira ngo nyene bubate ngo umustari yurira bisi jewe vraiment narayura bisi bigiraho ndayireka ko abivanye ko amahera yanjye nahora nibagirwa kwa mvayeri kubera isoni niki zo kumisha ya carrière bibaze kubera carrière yawe bagutejeje yani kuraza abana inzara kwanse gusaba amafaranga bakugarura gusaba amafaranga gusa usanga bo barajyana inzara ngo cyari Madudu ngo ari muri bisi ngo kubujya mu gusohoka muri bisi ugenduka kugira ngo ugatanga ukibagirwa kugaruza amahera nari bagera 2,000 byanje natanze hamwe no kungarurira kwenye kindi cyamamare gikuraho gikira muri Rukundo TV kubera 2000 ako manyasha 2000 ni menshi 2000 burya ni menshi none bari kungarurira ngahe si 1600 ni menshi none umva none ko utayishuje nta kiyeri kirimo aho none kutegura gute rero nyishore kibazo cyanje ku career yawe ukura yitegura gute yani gujaze gusobanura ni mbega Madudu tuzokoma tumubona muri Rukundo TV nyene bunye tuko turarurundira abantu dusinya mu makontra ndashaka gukusinjisha kontra nawe sha kizi ko byakunda kweri naramaze gusinya muri Rukundo TV sishobora kujya gusinya handi nzagwa muri Rukundo TV kiretse nyine umuntu aramusagoje amafaranga arenze ayo bagoreza muri Rukundo TV arenze sha just ndigihemu kweri namaze gusinya nasinye murabyumva njewe nasinye no mu buzima busanzwe nuko simbi gihemu sawa nashaka mbaze kibazo rero wowe iyo bakuronde gukina filme bisa nkaho umengo ari ibintu by'ibikontra yari bikuva na kontra mu bamufise yani bisabe ko yani batanga ibintu by'amafaranga sivyo none ganje ndumustari nyine none bigenze no bapfe kuntoraguruko sawa ndabyumva kizaye ikibazo ushaka kubaza rero cy'ubujuju kivugane mbega urizera yuko film umwanya yagushikanye aho utari bwagera film umwanya ego ndabyizera ko yuko film umwanya kugira ndayikinemo nuko bari bambonye muri Rukundo TV niko nari nakoze muri Rukundo TV narayikinyemo rero hari ahandi naba narashitse urumva kubera ko urabona Urukundo TV views zanyu ni zazinde nizishobora kurenga 17,000 bisigura ati abantu babakurikirana nabantu 17,000 aho urabona nka film umwanya ubunyigeze igice cyambere cyayo geze kuri 70 yani 71,000 chama views umo mucamaki muri babantu 16,000 bari bakuzi muri Rukundo TV yongereye ko abandi ife 50,000 na mucama kurumva nyene yuko abantu bakumenye birenze kungera bari basanzwe bakuzi mbere none ndabaje kibazo cyo cy'ubujujuni dufata nk'ubunya Alvella aramutse garutse kandi kugira ngo mukorane filme uwo muca amafaranga kandi ubuzi neza yuko asa nk'ukumengo bari ko araba promoting kugera ku rundi rwego oya je yasanze Alvella yasanze ndi umustar ndi umukinyi Rukundo umva ibyo nibibaho aje kuvanga dukore n'amahera kuko sinkoro ubushankoresha inguvu iki n'amahera Alvella kashi cyane mu Burundi ho kumva waba wankunze yani afise impamvu agomeza nkoresha oya of course kwari urabizi nukuri urabizi pe urabizi kabisa Jevzo ndabyemera ariko none kubiki mudashemwe kajya kanuze basi ko kushaka yani kugabanya basi gato yo se kubera ko urumva yani umuntu abari kugera ku rundi rwego kuko egana ko muzogumiza muri Rukundo TV for sure Alvella kwanza nashaka uko ndamucira amahera cyangwa ko dupatana siko dupatana nabandi ujya Alvella dushiramo ko numwana Rukundo TV Rukundo nuzi murabizi ujya nuwi wacu no muryango wacu wanasha n'ukuntu tunkora ndamukorera cyangwa kuntu tuvugana siko mvugana nabandi wanashaka nabikubwinda nabivuge uko nje nakora Alvella cyangwa kuntu twavuga ku mahera siko mvugana nabandi none nk'ubu ndamusira ko byatse ndashaka yuko dukora na filme je nawe ese
Oya kora sije of course ni nka sisi kubera ko cano nkorera ko niyo sisi akorera ko sivye mucama kindi cano yanuvuge ko ari yatwebwe kandi akaba ari ni ya sisi no mujyango wiwanje urya urya sisi ashatse kuyikora je ndagenda ngakora uko turakinana kino kiganiro nyene nico kizokwishyuza ivyo uvuze njena hari ibyo tuzavugana kuko nanje hari ibyo tuzavugana njewe nisokere yanje nawe cyangwa nisokere yanje nawe muri timu amasezerano yanje nawe cyangwa muri timu kwebwe kuri tubikora nitwe tubizi okay hama rero ngo unyishuza nitwe tubizi njewe we tuzavugana she is my wife none se umugore we numugore wanje nyene we nwazi kuno dukora naziri kugira ngo mwe oya sawa nyene basibusa abakunzi ba Budget Today TV nyene ndetse n'abakunzi ba muri rusangi yani inyuma ya Rukundo TV ni hande hano bo gusanga yanishize gusobanura ati nyene nka chano yandi kuko ndabizi ko ruririmba kandi ya ndimbo zawe nizo yazija kuri nuze uvuze gutenya nyamuvuze gute ngo nayiriye ndazibuze ubwo nyene sawa nyene yo ibazi eko razumvise ko yarayiriye geze ndi bari ko babone 5 sakombye bacamweza ngo 5 samira navyumvise afu mama ukakula mama wasikuzamwisha mama afu ukakula yani hata kunikumbuka sinagusoye hari ibindi narakubyaye hari ibindi yarayiriye nyene ubwo nyene the gift classic nyene yarayiriye hama guys ndabibutsa ati mukore subscribe kuri Budget Today TV mukore subscribe kabisa n'amakomanteri byinshi tukaba tubakunda cyane ni Budget Today TV Budget Today TV Budget tomorrow it's like Budget Today no munsi muri make muri huno munsi Budget Today no munsi abafanzi bayo ndabakunda cyane mugire subscribe mugire amakomanteri ujya share na subscribe nicyo kimwe cyangwa cyo kimwe mugire na share ni share kandi tubakunda cyane murakoze cyane ndagushime ku mwanya wawe ma ntibagiwe mwana nimwibagiwe kujya kuri Rukundo TV mugire subscribe n'amakomanteri menshi murabona ko turimo turabica bigacika nga mu Burundi buzima ubu Burundi buzima bumeze ngo kubera Rukundo TV ariko injyajya igiye kubashira hasi iki injyajya n'umufakazi naho byamanuka bikaduga bikagira iki never umufakazi kikubita hafi 35 mu inga ucange mu minsi 3 mwebwe mukubita 7 mu mwaka mu kwezi umva mu none sizos none izo umufakazi abaye kinye boss izo cinema zose nizo nyende Fanny baranamweje niki bakunda kumwereza kwanza nk'umukinyi yakoze cyane none gutse mwebwe muko mwirate ko mwakoze cyane twarakoze cyane kandi twebwe badutinya kwako ntibaronka ibyo baduha yari ibyo baduha muri Rukundo TV Fanny bamweje ibiciriritse rero nico gituma batahereza mugabo twebwe baradutinya kudushika mugabo simudutinye tugwe turakora cyambere babashaka kumuzamura nta nakimwe twebwe ubwo bushira birabashimisha sana kubona Fanny bariko baramuzamura none tugirize twebwe natwe turizamura kuko twebwe abavyeyi beza cyane twebwe nta kibazo vraiment tuba dufise kubera yuko badutinya bavati bijya bihanganye tukabihangara turaro nk'iki tubaha wema amaganda bibutsa ati yani kuri kamera mwari kumwe na Nyamacuma nk'ibisanzwe nyamazina ni Denniston kandi ntibagiye kubabwira ati tugo turakora filme yitwa Inyamaswa vuba iraja kuri channel ya Stone NCC uwo nyene muyitegurire murazina yiko Inyamaswa yene za ijyana ugomba kwitegura kwiruka kugira ngo niyakuzira uzobashe wiruke fresh ngiteguriye tukimbiye